لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. خدايا يا رسول الله نقول قوم تتنم ديا. خدايا يا محمد حبيب الله نقول قوم تتنم ديا. خدايا يا محمد حبيب الله نقول قوم تتنم ديا. حتى بريرده صحابة لنجين ميداننا رسول الله جان أترجق ولبتر وهم أي من فيلن أترماين أي صحابة لم يركم بريه شتر ويسن من أودن يغنزق يبتر من أودن يغنزق يبتر تمام بسباتسلون وده ميرد أمان مشتك رسول الله جان يعني فلان مين يا مشتك فلان كبلانن منن نفس أوليان لا ديو أسلينن منن أغضن فيجيان لا ديو باللينن منن أغضن فيجيان لا ديو بايت مرد أمن والمالي أي محمد رسول الله ديان مسلمان أي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ديان قدما ديلين برما ودمد أورتاق لايلين بالمانشك بالمايلين بالمانشك بالمايلين برون حساب كتاب بادرها برون كافر مسلمان عارضنن يالف الله برسول الله درجق درها قيامت كنه كافر مسلمان گرجك شن رسول الله جانه وشما برليان حرمتي عرشنا تيرنه يكجل نوترل بولقان حرمت برلين گرجك هادم برون اي كبلاب ترون ödüm de amalet ve doğuncukluğuna da nasihat ay. Bitir bilmenşik bulmayın. Görmeyen notmu günlüğün münglerçe, yüzlerçe, onlarca cenazeler oluvati. Ve öğlerinin amallarını çölüşüp gittiyeler. İnsanın içindeki kuş uçandan sonra, kafasın içindeki kuş uçandan sonra, kuru kafasın peydası yoktur. Kafası öpperip koyvermeli veliye. Kafasın içinden kuş gidenden sonra kafası kıftır koyuluyor mu? Koyulmuyor. Bizim içimizde de inher, sünkten etten olan bir kafasçı. Bunun içindeki ruh uçup gidenden sonra tamam oluyor. Ağaç oluyor, daha da yaramıyor. Şu mahal fırsattir. Resulullah meclisine geliptir. Merde amalla boleyliyin. İhlas edeylin. Resulullah namede at-tavvariye anmıştık. Şunu istip zindagimizde bereket bolar. Şunu istip eğer hileyin arasında mehabbet bolar. Şunu istip ayallıqollamız avaralıktan çıkar. O gaftan o gafı doğa deyip aylanıp görmür. Resulullah canın aydallarını istip hem pulunu verip hem imanını verip özünde aylak görmür. Eğer Resulullah'ın aydanını istip eğer hileyin arasında mehabbet bolar. Eğer Peygamberin getirin dinine ve Allah'ın aşkına girsek doğana mehabbetli bolar. Nemeden çireyim himmemizin günümüz daruhana galıptır. Yani insan şu kadar pişreft ettiği mayı İnsan öyle hayal etmeli. İnsan utanmalı. Ben bütün pişreft ettim diye ne edip ödünün aramışını şimyayın içinde ödep be. Ödünün hoşluğunu kursun içinde ödep be. Ödünün hoşluğunu kim menip bilen adamlar İşi o ravan şınas, o ravan piziş. Ne edip Ahuncan değerlip var ya. Ahuncan havsalı olup durun. Ahuncan öye girsem dışarı çıkasın mı diye. Dışarı çıksam öye giresin mi diye. Ahuncan adamın eşitamasın. Ahuncan kaynanın eşitamasın. Ahuncan heleyim eşitamasın. Ahuncan hemmedattan savayıptır. Zindagimde lezzet kalmandır. Öyümde suyuculuk kalmandır. Ne edip yaşap birliğim bilemek. Ne mengsine veli yaşlarla. Huday için yaşayış yok. Allah yadına düşenek. Huday için men muhabbet etmeli yada düşenek. Resulullah can yada düşenek. Oham zor bilen bereket tapacak bolya. Huday da zor bilen bereket vermiyor. Huday hem zordan zor ahim. Onu içkilikini alıp bolan ahim. Onu fakat Huday'ın huzuruna girip, fakat Allah Teala'nın aşkına girip, fakat Allah Teala'nın muhabbetine girip, ey bahar Huday'a, ey Rabbim Allah, Huday'sın, ey Rabbim Allah, sen beni yarattın, sen bana arameş ver. Huday'a sen beni yaratıp yerde göversin, sen benim kalbime nur ver. Sen benim kalbime cahillik ver. Sen benim ülme muhabbet ver. Ben bir zindagimden lezzet alayım. Ben zindagimden füyücülük alayım. Hudaya men şu arameşim geliversin. Hudaya men vurunup delip ben Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah diyse yüreğine cahillik gelerdi. أرجو السلامة أرجو الكرامة كرما أخشى الندامة يوم
القيامة كرما ارحمني يا الله. يوم القيامة بالاستقامة كرما أرجو السلامة أرجو الكرامة كرما أخشى الندامة يوم القيامة كرما ارحمني يا الله. يا متعالي ارحم حالي إلهي، يا متجلي ارحم ذلي يا إلهي، غيرك مالي فلا عبدك ربي وكلي يرجو رضاك. ما أسعدني إن أكرمني جل علاه، إن نجاني إن سلمني في رحماه، إن أدخلني إلى الجنان كرم الله أكرمني يا الله. ما أسعدني إن أكرمني جل علاه، إن نجاني إن سلمني في رحماه، إن أدخلني إلى الجنان كرم الله أكرمني